Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Hanyuma wowe utarakora subscribe twemerere ubikore, hanyuma ukore like, ubundi usharinga ibiganiro byacu, utwandikire muri comment aho dukurikira uherereye hirya no hino. Turagukunda ariko nawe turabizi ko dukunda. Imana ijye guha umugisha 5 kuri 5. Reka rero tubane mu kiganiro tugiye gukorana muri kano kanya. Ntujye kuri nyakemarajwi yawe, nyemerera ubane nanjye 5 kuri 5. Iki kiganiro kiribanda kuri iyi nkuru tugiye kuvuga. Urwego rwa RDC rushinzwe kugenzura imikorere y'ibinyamakuru n'imiyoboro y'itumanaho rwabujije ibinyamakuru gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye nk'uko bikomeza kuvugwa. Iri shyaka rya Joseph Kabila rero inkuru zaryo n'inkuru zose zituruka kuri Joseph Kabila ubu byabujijwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta wemerewe gutangaza inkuru yari yose kuri uyu mugabo nk'uko tugenda tubikurikira 5 kuri 5. Nyemerera rero tubive muzi n'umuzingo turebe icyo bakomeje kugenda batangaza nk'uko tubibona hano muri izi nyandiko tugiye kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Komeza ubane nanjye. Ariko kandi reka tugusuhuze wowe uri muri Amerika, uri muri Canada, uri mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu Budage n'ahandi hatandukanye, muri Belgique. Mwese tubahaye yambu mwiyumve mikaze hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Hanyuma reka dusuhuze wowe uri muri South Africa, uri Mozambique, Zambia, Zimbabwe, uri n'ahandi hatandukanye, uri muri Kenya turagusuhuje, hano muri Tanzania, Abagande mwese tubahaye yambu, tubaye ikaze hano kuri Sahel TV nk'uko mubibona. Hanyuma reka dusuhuze abanyarwanda mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi turabizi ko mudukunda muri benshi nk'ibisanzwe. Namwe bashinga ntahe, Barundi, abaturanyi, abari mu gihugu cy'ababanye mwese tubahaye yambu kuri uyu muyoboro wacu cyangwa wanyu, mukomeze mugubwe neza. Ariko kandi abanyekongo mwese muherereye hirya no hino ku isi, reka tugire tuti mugubwe neza kandi muba amahoro. Nubwo uyu munsi bitameze neza, intambara irimo irabica bigacika mu gihugu cyanyu, ntago bimeze neza pe, ariko turagira ngo tubabwire ngo mukomere muhumure, ejo bizameze neza kubera Imana. 5 kuri 5. Reka rero mwese tubahe ikaze hano kuri Sahel TV, mutwemereye tubane 5 kuri 5. Imana ibahe umugisha. Urwego rwa RDC rushinzwe kugenzura imikorere y'ibinyamakuru n'imiyoboro y'itumanaho rwabujije ibinyamakuru gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye. Ibi ngibi biratangazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mumaze iminsi mubona amakuru atandukanye y'uyu mugabo wahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila, kuva yagera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Mwagiye mubona inkuru ze zitandukanye hirya no hino, uburyo yagiye asura abantu batandukanye, abo yagiye abonana nabo, abayobozi b'amadini n'abandi batandukanye. Bikavuga ko rero yanabonanye na bamwe mu bayobozi bakuru ba AFC M23 nk'uko bigenda bigaragara 5 kuri 5. Ariko kandi nyuma y'uko babonanye amakuru yagiye atangazwa ni menshi cyane. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi bamaze gutangaza ko rwose inkuru yari yose ivuga kuri Joseph Kabila cyangwa se ishyaka rye atagomba kugira umunyamakuru wari wese uyitangaza cyangwa se ugira icyo abivugaho nk'uko bigenda bigaragara. 5 kuri 5. Kadukomeze. Perezida w'urwego Christian Bosembe yatangaje iki cyemezo kuwa 2 Kamena 2025 mu gihe Kabila akomeje ibiganiro n'abo mu byiciro bitandukanye mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23
mu burasirazuba bwa RDC nk'uko bigenda bigaragara. Baravuga ko Joseph Kabila agiye akomeza ibiganiro bigiye bitandukanye mu bice bitandukanye, ariko kandi ibi biganiro Joseph Kabila akora abikorera ahantu M23 iri kugenzura, cyane cyane mu burasirazuba muri Kivu ya ruguru. Aho hose igenzura niho Joseph Kabila akomeje kugenda yibanda mu bice bitandukanye, agenda ahura n'amahuriro atandukanye, agenda akorana ibiganiro n'amatsinda atandukanye nk'uko bigenda bigaragara 5 kuri 5. Bikaba bivuga ko rero uyu Joseph Kabila yaba ari uhagarariye M23 nk'uko bigenda bitangazwa, bakavuga ko yaba ari we perezida wa M23, ari nayo mpamvu akomeje kugenda akorera ibiganiro mu bice M23 igenzura. Tubibutse ko uyu Joseph Kabila nubwo ari hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje gushakishwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo aburanishwe ku byaha by'intambara aregwa byakorewe abanyekongo muri rusange nk'uko bivugwa, harimo no kugambanira igihugu no kujya mu mutwe wa gisirikare. Kandi tubibutse ko uyu Joseph Kabila aherutse gukurwaho ubudahangarwa nk'uko bigenda abitangazwa. Aherutse no gutangazwa ko yaba agiye kwamburwa ubwene gihugu, ariko habanjije gupimwa DNA nk'uko bigaragara, nk'uko biherutse gutangazwa. Baherutse kuvuga ko uyu Joseph Kabila n'abavukanyi be bose nk'uko bigaragara ngo bakwiriye kujyanwa bagapimishwa DNA, hakarebwa niba ari abanyekongo koko nk'uko babivuga, ariko ngo bakanareba ko atari umunyarwanda nk'uko byagiye bitangazwa 5 kuri 5, kuko ibyo akora cyangwa se ibyo ari gukora bigaragara ko nta munyekongo ushobora kubikora ngo agambanire igihugu nk'uko bagiye babitangaza. Dukomeze kandi iyi nkuru yagize ati, guhera uyu munsi abanyamakuru n'ibinyamakuru bibujijwe gutangaza inkuru z'abayobozi b'ishyaka rya Joseph Kabila, kubavugaho cyangwa kubaha urubuga gutangaza amagambo n'ibikorwa bya Joseph Kabila nabyo birabujijwe. Urabyumva ko bagiye babafatira ibyemezo bitoroshye, avuga ati abantu mwese muri mu ishyaka rya Joseph Kabila, baba abayobozi bariyoboye n'abaribarizwamo, birabujijwe kuba watangaza inkuru ziberekeyeho cyangwa kubaha interview nk'uko bigenda bigaragara. Nta kintu na kimwe bemerewe gutangaza mu binyamakuru cyangwa kuri televiziyo cyangwa mu makuru ari yose cyangwa mu biganiro ibyo ari byo byose, yaba na Joseph Kabila, abo bose nta n'umwe wemerewe, nta na kimwe cyemerewe nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cya Busembe kitareba abanyamakuru bakorera mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Nk'uko bigenda bitangazwa, bavuze bati rero abanyamakuru mwese, AFC M23 umuvugizi wayo mukuru ari we Lawrence Kanyuka cyangwa se umuvugizi wa M23 yatangaje ko ibi ngibi byavuzwe n'uyu Busembe bitareba abanyamakuru bari mu bice M23 igenzura. Ubwo yashatse kuvuga ko abo bireba ari abari mu bice bya FARDC cyangwa se bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi buyobowe na Felix Tshisekedi. Mu bice FARDC igenzura nibo barebwa n'ayo matangazo Busembe yatangaje cyangwa se ibyo byemezo byafashwe. Ariko abanyamakuru nk'uko bigaragara bari mu bice M23 igenzura, abo bemerewe gutangaza inkuru izo arizo zose nk'uko bigenda bigaragara, zaba izo ku ruhande rwa FARDC zaba n'izo ku ruhande rwa M23, abo bazajya bazitangaza nk'uko bigenda bigaragara. Ibi rero birasobanura ko byanga byakunda uyu
Joseph Kabila Kabange yaba afitanye ubumwe budasanzwe n'ihuriro rya AFC M23 nk'uko bigenda bigaragara, kuko nibo bamufite, ni nabo bamushyigikiye mu bikorwa byose agenda akora, ni nabo bamucungiye umutekano ku rwego ruri hejuru nk'uko bigenda bigaragara mu buryo bugiye butandukanye, dushingiye no ku byo bakomeje kugenda abatangaza cyangwa se tugenda tubona mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino nk'uko bigaragara. Ati icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika itangazamakuru ry'amakuru y'ibikorwa bya Perezida Joseph Kabila Kabange ntikireba abanyamakuru n'ibinyamakuru mu bice twabohoye. Uyu nguyu ni Lawrence Kanyuka wakomeje kugenda atangaza ibingibi bavuga ati ibyo byose byagiye bigaragazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntago birebwa n'abanyamakuru bari mu bice twagiye tubohora nk'uko bigenda bigaragara, ahubwo birareba abanyamakuru bari mu bice tutarabohora, ubwo nibo bagowe n'icyo cyemezo cyafashwe, ariko twebwe abanyamakuru bari mu bice tugenzura bategetswe gukomeza inkuru zabo nk'uko bisanzwe, nk'uko bigenda bigaragara 5 kuri 5 nk'uko bagiye babivuga. Ibi rero nubwo bitangajwe gutya, Kabila we akomeje ibiganiro bigiye bitandukanye hirya no hino mu bice M23 ikomeje kugenzura, aho akomeje kugenda ahura na bimwe mu bigo bikomeye, harimo abaganga, harimo abarimu, harimo abanyeshuri bo muri za kaminuza, harimo abayobozi b'amadini, harimo amahuriro atandukanye, harimo abagore, harimo abo bita abayobozi ba gakondo, harimo n'abandi bagiye batandukanye, ndetse harimo n'abayobozi bakomeye bo muri AFC M23. Abo bose bakomeza guhura n'uyu Joseph Kabila, ariko Kabila we nta kintu aratangaza kuri izi ngendo akomeje kugenda akora ahura n'abantu muri rusange, ariko abagerageje guhura nawe bavuga ko nta kindi uyu Joseph Kabila ari guharanira ari ukugira ngo agarure amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko akomeza kugenda bitangaza 5 kuri 5. Reka rero tubashimire mwe mwese mwabanye natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha, mukomeze rero mubane natwe 5 kuri 5. Amakuru yacu rero tubibutse ko nakagaruka, turabakunda kandi namwe muradukunda. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.